Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Chaymanta wawqi panikuna, Tayta Dios hatunta llakishkata yuyaypi charinkichik. Chay yuyaywan kankunaka kikin aychata payman kushpa rupachikshina, pay kushikuchun, paypaqlla chuyata kawsaychik. Tukuy shunqwan Diosta yuyarishpatajka chashnami kawsana.
Samupashun imanaza huyak Dios bendeciachun pagi kikinkuna kay tiempo ta chikanchishkamanta y a Dios pakshimimanta rikushpa yachangapaq kunanka ashata yuarishun imashinatik ñukanchik llawantik alli kawsaytukunchik chaypaqka kikin ñuka imatatik ruraytukunchik tukuykunallatakmi munanchik alli sumaq kawsayta charinata shinallatik shuktikkunawan alli sumaqta kawsanata shinapish chaypaqka ñukanchik llawantikmi kallaripika alli kawsanata yachanakanchik Shinashpaka convidanimi, kikin llawantak alli kawsasha nishpaka, kikinpak munaytami Diospag makipi churanakangi. Chaypak washaka, kikinpak shungutami harkanata yachanakangi. Tukuripika, kikinpak makikunatami paskashkata shina charinakangi. Kallaripika rikushun, ñukanchik llawantak alli kawsankapakka, kikin ñuka munaytami ya Diospag makipi churanakanchik. Ñukanchikka tukuykunallatakmi munanchik mashkanchik, ñuka yuyi, ñuka munay, imapish rurarishka kachun. Shinapish kikinpak ñukapak voluntadtaka, kikinpak ñukapak munaytaka, ya Diospag makipimi churana kanchik. Kikinllapi ñukallapi yuyana kay egoísmo nishkaka, shuk mana alli yachachikmi kan, shuk pandata yachachikmi kan. Ima allita mana rongachu ñukanchikpakka, kikinllapi yuyana chay egoísmoka. Ashtawanpish llakichinga, ashtawanpish waklichingami kikinta ñukata. Kikinllapi ñukallapi yuyashpaka llakichishunmi chukrichishunmi shuktikunata. Imashina sumaqta alli mana kawsaytukunchikshu ñukanchik muyundikpi kaqkunawan, ñukanchik huyashkakunawan. Mashnatami kikin ñuka ya Diospag makipi mingarinata agllanchik. Mashnatami ñukanchik ninchik ya Dios mana pudinichu kanpak munayta rurapaylla ñuka kawsaypi ninchik, ashtawanmi ñukanchiktaka pushanga ñukanchik llawantak kasilla sumaq kawsayta charichun. Chaymantami maybalik kan chinakaqpika ñukanchik kikin munaytaka ya Diospag makipi churana. Ama ñukanchik munashkawan lluqsishun, ama ñukanchik munashkashina katishun. Shuk nishkami tiyan, kikinpak wakcha alma alli kaqpika, kikinka mana ishki kawsayta charinkichu. Hawallami kan ñukanchik ishki kawsayta charina. Shukka gentikunapak ñawpaqpi, tandanakushka kriqkunapak ñawpaqpi, shukshina kawsanchik, shukshina rikuchinchik. Kutin iglesia manta, tandanakushka kriqkunamanta karupi kashpaka, shuktilaya kawsayta charinchik. Shinapish kikinpak wakcha alma alli kaqpika, ishki kawsaytaka mana charishunchu. Ashtawanpish tukuy ñukanchik kawsaytami ya Diospag makipi churashun paypak munaypi kawsankapaq. Romanos capítulo 12 verso 1 y 2 kayta nin, chaymanta wawki panikuna, Tayta Dios hatunta llakishkata yuyaypi charinkichik. Kikinta ñukata ya Diosmi hatunta llakirka. Chaymantami paypak churi Jesusta kacharka kikinta ñukata kishpichichun. Chaymanta ñukanchikka paginishpa, chaymanta ñukanchikka paypak munayta rurashpa kawsankapaq akllashkakuna kayashkakunami kanchik. Chayta amatak ñukanchikka kungarishun. Chay yuyaywan kankunaka kikin aychataka payman kushpa rupachikshina pay kushikuchun paypaqlla chuyata kawsaychik nin. Imashinatik kikin ñuka mandak Diosta ñukanchikta kishpichikta, ñukanchikta rurakta, ñukanchikman kawsayta samayta kuktaka alli nishun hatunyachishun. Ñukanchik kikin kawsayta payman kushpa, paypak munayta ñukanchik katishpa. Kaypika apostol Pablo yuyachin mandan ñukanchikka imashina kawsana kashkata. Shuk sacrificio tashina payman kuna kashkata rimakun. Kikin aychata payman kushpa rupachikshina nin. Pay kushikuchun paypaqlla chuyata kawsaychik nin. Ñukanchikka chikanchishka akllashka kayashkakunami kanchik. Paypak shutita allinishpa hatunyachishpa kawsankapaq. Paypaqlla kawsankapaq. Mana ñukanchikka domingotaka iglesiapi, domingotaka kriqkunashina, chaymantaka kutin tukuy semanaka mana kriqkunashina chikan shuktik kawsaytaka mana charitukunchikchu. Ashtawanpish rimakunmi ñukanchikka kayashka kanchik, akllashka kanchik, chikanchishka kanchik,
paypaqlla chuyata kawsankapaq. Tukuy shunkuwan Diosta yuyarishpataqka chashnami kawsana nin. Kikin ñuka Cristo Jesusta mandaqpish kishpichikpish kachun chaskishka kashpaka chayshinami kawsana kanchik. Paypaqlla chuya kawsayta tukuy shunkuwan payta servina, payta katina. Imashina punchakuna shamuytukun, llakikuna shamuytukun. Shinapish ñukanchikka kikin ñuka Diospaqlla katina kanchik kawsashpa. Verso 2 nin, kunan punlla milli runakunataka ama katichikchu. Kay punlla hintikuna imashinatik kan. Ishki kawsayta charitukun nitukunchik. Shukmi kan shukti hintikunapaq ñawpaqpi. Shukmi kan tandanakushka krikkunapaq chawpipi. Shuklaya alli krikshina rikurin allishina kawsan. Shinapish kutin chaymanta lluqshishpaka, paylla kashpaka, ñamana shuktik krikkuna rikukukpika chikan shuktiklaya kawsayta charin. Chaymantami Apostol Pablo kanin, millay runakunataka ama katichikchu. Chay millay Diosta kariyak, Diosta mana kasukkuna shinaka ama kawsichikchu nin. Chaypaq randika kikinta ñukata convidan nin, yuyaymanta pacha mushukyarishpa, mushuk kawsayta kawsaychik. Ñukanchik yuyaykunapi mushukyana shuktikyana kanchik, mana krikkuna shinaka kawsana kanchik, mana krikkuna Diosta kariyaqkuna, Diosta mana kasuqkunaka chikan shuktik yuyaykunatami charinkuna. Shinapish ñukanchikka Dios akllashkakunaka, Dios kayashkakunaka, kishpirishkakunaka, Cristo Jesusta mandaqpish kishpichikpish chaskishkakunaka chikan mushuk yuyaytami charinchik. Chay mushuk yuyayka shamunmi Diospaq shimi Bibliata yachashkamanta. Chaymantami ministinchik Diospaq shimita yachana, Diospaq shimita uyana, mushuk yuyayta charinkapaq. Mushuk kawsayta kawsaychik nin. Diospaq shimipi nikun, kikin ñuka Cristo Jesuspaman shamukpika mushuk harikuna, mushuk warmikunata rurashkata. Ñawpa imashina kashkaka ña tukurirka ña chingarirka ninmi. Shinakaqpika kaypika rimakunmi chay mushuk kawsayta kawsaychik nishpa. Cristo Jesusmi kikinman ñukaman kurka chay mushuk kawsayta paypaq chakiman shamukpi. Ñukanchik huchata riqsirishpa, arrepentirishpa payman shamukpi, payman willaqpimi ñukanchikmanka chay mushuk kawsayta kurka. Chashnami nin, Tayta Dios munashka shina allita rurashpa, payta kushichishpa, ima pandata mana rurashpa kawsay tukunkichik. Kaypika rimakunmi kikin ñuka shunkumanta Diosta katish, Tayta Dios munashka shina kawsakushpaka ñukanchikka allitaq kawsay tukunchik. Achkakuna ninchik milli diablo pandachik, aycha munay ñukanchikta aysan, chaymanta pandarinchik, chaymanta huchallinchik ninchik. Shinapish kaypika rimakun kikin ñuka Dios akllashkakuna, Tayta Dios munashka shina kawsaqkuna, paypaq munaypi katikuqkunaka mana pandarina kashkata. Ashtawanpish kikin ñuka charitukunchikmi shuk kawsay o kawsay tukunchikmi Diosta hatunyachishpa, Diosta sumakyachishpa. Chaypaqqa kikin ñuka Dios munashka shinami kawsana kanchik. Ñukanchik munaytami Diospaq makipi churana kanchik. Paypaq munayta rurashpa kawsankapaq, mana ñukanchik yuyashka, mana ñukanchik munashka shina katina kawsanachu kanchik. Tiyanchu ima kikinpaq kawsaypi manari paypaq makipi churashkanki? Imatatik nikun kay mundo kay pachapi kawsaqkuna shina ama kawsaychikchu nishpaka? Ima shinatik kikinpish ñukapish kay mundo kay pachapi kawsaqkuna shina kawsashkanchik? Kriqkuna kashpapish, Cristo Jesusta mandaqpish kishpichikpish chaskishka hawapish, ima shinatik ñukanchikka ñawpa kawsaypi katinchik? Allimi kan kaykunata ñukanchik yuyarina, shinallatik ñukanchik chaymanta utkashpa lluqshina, Dios munashka shina kawsayman. Ñukanchikllatakmi punllanta yurishpa katina kanchik, imata Diospaq makipi mingana kashkata. Shinallatak punllantami ñukanchikka yurishpa katina kanchik, paypaq munayta runata. Hawapacha yaya, kanpaq makipimi mingarini. Ñuka makikunata, ñuka chakikunata, ñuka ñawikunata, ñuka rinrinkunata, ñuka yuyaykunata, ñuka munaykunata, ñuka shuyana yuyaykunata, ñuka muskuykunata, ñuka imallata ruray yachashkakunata, shinallatak ñuka oportunidadkunatapish tukuytami kanpaq makipi churani, kanpaq munaytakunanpish rurapaylla. Chayshina kikin mañaytukunki. Katikpika kikinllawantak alli kawsaytukunkapaqqa kikinpaq shunkutami harkarinata yachana kanki. Ñukanchik imashina kayka ashtawanka rikuchinkami ñukanchik shunku imashina kashkata. Kikinpaq comportamiento, testimonio imashina kashkami rikuchinka kanpaq shunku imashina kashkataka. Chaymanta allimi kan ñukanchik tapurina,
ñuka comportamientoka imashinatik kan. Shuktikunapa ñawpakpi imaleatik kani. San Marcos capítulo 7, verso 20-21 kayta nin. Kaytapishmi nirka. Ashtawanpish shungumanta shukshigmi pitapish mapayachin. Shungu ukumantami millayta rurana, waynayana, pusashpalla, apanakushpalla kawsana, wañuchina yuykuna shukshin. Kaypi rikuytukunchik, ñukanchik shungumanta tukuy mana allikuna shukshin. Chaymantami ñukanchikllawantik alli kawsashun nishpaka kaykunata harkana kanchik. Kaykunapi mandana kanchik nitukunchik. Chaymantami ñukanchikka alli yuyayta mañachina kanchik. Ñukanchik shungupi ima tukukukta. Ñukanchik uku shungupi ima tiyashkami llukshinga kanllamanka. Chaymantami ñukanchikka ashtawan alli yuyayta churana kanchik. Chashnakakpika chusku mana alli yuykunata rikuchin kaypi. Ñukanchik shungumanta kay mana allikuna llukshin. Kay chuskukunamantaka imatik ashtawan chaypi kawsaypaklla kan. Chaykunata ashtawanpish ñukanchikka laduyachinapaq, ñukanchik kawsaymanta lluksichinapaq randika. Rikunchikmi kaykuna ashtawanpish ñukanchikpika hawalla llukshikshinami kan. Kulpayuq kana, shuktikunata huchachina, phiñarina, ñukapaqlla ashtawan mashkana, mana kashpaka celos, envidia. Ñukanchik kawsaypi rikushun imashina punllakunapitik kay yuykunaka kanpak umaman kashamun. Kaykunamantaka mayjantik ashtawan sinchi, kutin kay chusku ruraykunamantaka mayjantik ashtawan sinchi shina rikurin kikinpaqka. Willana, confesana, perdonana, kunata yachana, mana kashpaka shuktikunamanta kushikuna. Kaykunamantaka mayjantik ashtawan sinchi kikinpaqka. Hawallachukan kikinpaq pandarishkata riksirina, willana, confesana y a Dios perdonachun. Hawallachukan kikinpaq shuktikuna llakichikpi, shuktikuna chukrichikpi perdonana. Chinallata kikinpaqka hawallachukan kunata yachana mana misakana. Mana kashpaka kikinpaqka hawallachukan shuktikuna imapi paqtaqpi, shuktikuna ñawpaqpi katikpi paykunamanta kushikuna, paykunawan kushikuna. Achka kutin ñukanchikpaqka sinchimi kan chayta rurana. Chaymantami maybali ñukanchik shungu imashina kashkata yurina rikuna. Ñukanchik shungumantami tukuy mana alli yuykunaka llukshin. Ashayachishpa kanitukunchik kaykunata. Achka kutin ñukanchikka kulpayuq kashkatami yuyanchik. Kulpayuq kashkamanta kaninchik divinimi, shuk punlla pagasachari. Shinapish mana chayshina sakirina kanchik. Imatatis runa kanchik, willana, confesana. Mayjanta kikin perdonta mayanachu kanki, shuktikkunawan phiñarina. Chaypika krinchikmi paykunami ñukata divin nishpa. Shinapish imatatis runa kanchik, perdonanatami yachana kanchik. Mayjawan phiñarishkachu kanki, ñukanchikllapi yuyana, ñukanchiklla ashtawan charina. Chaymi problema. Yuyanchikmi chaytaka charinatik kani. Ñukapaqqa kabishkatikmi ninchik. Imatatis runa kanchik, kunata yachana kanchik. Mana misakuna kanachu kanchik. Chinashpaka imatatis ruritukunki, rikuchitami kasarina kanki, kanpak imalla charishkakunaka mana kanpak kashkata. Celos, envidia, krinchikmi Dios divishkata ñukanchikman. Chaypak randika kushikunatami yachana kanchik. Shuktik runakuna imapi paqtashkamanta paywan kushikunata ministinchikchu. Katikpika rikushun kikinpak makikunata paskay. Ñukanchikllawantik alli kawsankapaqka nikunchikmi mana kanpak munashka shina kawsanachu kanki. Kanpak munaytaka ya Diospak makipimi churana kanki, paypak munaypi kawsankapaq. Katikpika nikunchikmi kikinpak shungutami harkanata yachana kanki. Chika kanpak uku shungumantami tukuy ima mana allikunaka llukshin. Kutin kimsapika rikushun kanpak makikunata paskana kashkata. Ñukanchikka ashtawanka manzanami kanchik. Ñukanchik makikunata wichkashpa charikushkamanta ima llakikuna shamuna kashkamanta. Mana ñukanchikka manzanachu kanchik. Ñukanchik makipi imalla tiyakushkakunata hichushkamanta llakikunataka mana manzanachu kanchik. San Juan capítulo 3 verso 27 manta 30 kama kayuita kun. Chasnanikpimi Juanka kashna kutichirka. Hawapacha Diosataq kukllapimi pipish ima ruranataka chaski tukun. Kayta yuypi charishun. Chaymantami nikunchik ñukanchikllawantik alli kawsankapaqka ama ñukanchik makikunata wichkashkata shina charishun. Kaypimi rikuchikun ya Dios kushka tukuyta ñukanchikman. Pushakkanata, liderkanata, imalla charinakunata ya Dios mi kushka. Paymantami chaskishkanchik tukuyta. Chaymi ñukanchikka mana ñukanchik makikunataka wichkashkata shina charina kanchik. Ashtawanpish paskashkata charina kanchik nitukunchik. Verso 28. Illu kankunallamantaqmi ñukaka mana Cristuchu kani, Dios kachaqpi payta ñawpashpa shamuqllami kani nishpa willarkani.
Kaytaka rimakunmi bautiza Juan. Payta katijkunami yurkakuna kishpichi Jesucristo kashkat. Chaymi payka nikun mana ñukaka Cristochu kani. Ashtawanpish payka ninmi Dios kachakpi payta ñawpashpa shamukllami kani. Kaywanka rikuchikurkami payka makikunata paskashkata charishkata nitukunchik. Mana wichkashkata charirka. Mana payka chayta charirakurka. Ñuka alli pushak kani, ñuka alli líder kani, ñukata achkakuna katikun, shina kajpika chaytaka mana kacharishachu mana nirka. Verso 29 nin, novio llami noviapaj kusatajka. Noviowan apanakuqkunaka, novio sumaqta rimaqta, huchu llamanta uyashpallami hatunta kushikun. Ñukapish chashnallataqmi paymantaka, kushikuna nikushka shinataj kushikuni. Paymari tukuypi ashtawan riqsishka tukunataj kan. Ashtawanpish ñukaka washayana marikani nirkami. Kaypimi rikuytukunchik bautiza Juan ima yuyita charishkata. Kaypimi rikuytukunchik bautiza Juanka ashtawan kushikurka, ashtawan payka rikuchikurka makikuna paskashkata charishkata. Kaypimi rikuytukunchik bautiza Juanka achikta rikuchishkata. Tawka runakunami payta katinata yuyakurkakuna. Shinallatik Jesusta wakinkunaka katinata kallarikurkakuna. Ña paytaka sakirkakuna katinata nitukunchik asha. Chaymantami nin paymari tukuypi ashtawan riqsishka tukunataj kan. Ashtawanpish ñukaka washayana mari kani nin. Kaywanmi rikuchikurka bautiza Juanka paypaq makikunata paskashkata shina charishkata. Mana payka charirakurkachu paypaq yachakuqkuna, payta katijkuna, ñukata katichik, ñukata ashtawan hawamun churachik, ñukata katichik, maytatik sakirinkichik, mana chayta nikurka. Ashtawanpish kallarimantami nin ñukaka mana Cristochu kani. Paytami katinakankichik, paytami rikuchirka. Imatatik kayka ñukanchikman yuyachin, imatatik kaypika ashtawan allita rikuytukunchik, ñukanchik kay punllakunapi tapurishun, imapitik ñukanchikka chariranata munanchik, imapitik ñukanchikka manchashkamanta manatik kacharishun ninchik. Kikinpish ñukapish allimi kan yuyarina, kay punllakunapika manchashkamanta, imapitik ñukanchikka charirashun ninchik, imamantatik ñukanchikka manatik kacharirishun ninchik. Kaypika rikuytukunchik bautiza Juan imashina yuyita charishkata. Kay punllakunapi ñukanchik chimbapurashpa yurishun tapurishun, imakunapitik kikinka chariranata yuyanki. Imakunatati mana kacharisha ninki, manchashkamanta. Ama hichungapak, ama kichuchun nishpa. Pushajkanapi kay tukun, ima cosas materiales kunapi kay tukun. Kaypimi rikushkanchik kikin ñuka, kay kimsa yuykunata ruytukushkata paktachitukushkata, ñukanchikshatik alli kawsaytukungapak. Kallaripika kikinpak munaytami Diospak makipi mingarina churana kangi. Romanos capítulo 12 pi rimakushka shinaka tukuy ñukanchik cuerpota payman entregana kanchik. Shuk kawsak sacrificio ta rurashpashina. Paypak munaypi kawsangapak. Ñamana ñukanchik yuyashka munashkashina. Shinallatik ñukanchik yuykunapimi musukyana suktiyana kanchik. Diospak shimiwan. Chaymanta wawki panikuna Tayta Dios hatunta llakishkata yuyaypi charinkichik. Chay yuyaywan kankunaka kikin aychataka payman kushpa rupachik shina, pay kushikuchun, paypaqlla chuyata kawsaychik nin. Verso 2 nin, kunan punlla milli runakunataka ama katichikchu, yuyaymanta pacha musukyarishpa, musuq kawsayta kawsaychik. Chashnami nin, Tayta Dios munashka shina, allita rurashpa, payta kushichishpa, ima pandata mana rurashpa, kawsaytukunkichik. Chaypu washaka nikurkanchikmi, ñukanchik shunguta harkarina kashkamanta. Imashina o imamanta. Chika ñukanchik shungupimi tukuy mana alli yuykuna tiyan. Ñukanchik shungumantami mana alli kallukshin. Chaymantami ñukanchik shunguta harkana kanchik. Chaymantami ñukanchik shungupika chay mana allikunata laduyachina kanchik. Chay mana allikunapak randika allikunata churana kanchik. Chika kambak shungu imashina kashkami rikuringa kambak carácter, kambak conducta, kambak imashina kaypika. Chaymantami ñukanchikka alli rikuna kanchik, ñukanchik shungupika imashinatik kanchik. Y a Diosta mañana kanchik salmista David shinallatik, rikuway ñuka shungupi ima mana alli tiyakpi, may mana alliñanta katikukpika, chaymanta laduyachingapak ñukanchik shungupi imalla tiyashkata alli rikuway, alli examinawi nishpa mañana kanchik. Kallarishpa alli rikupay, ima mana alli tiyanman, pandañampi yaykushka kayman, pandañampi purikuyman, chaymanta laduyangapak. Chasnakakpika kikinpak ñukapak ruraymi kan, ñukanchik shungu imashina kayta yachana harkana, allikuna llukshichun, mana allikunataka anchuchishpa laduyachishpa katina kanchik. San Marcos capítulo 7, verso 20-21 kayta nin. Kaytapishmi nirka.
Astawanpish shunqumanta lluqshiqmi pitapish mapayachin. Shunqu ukumantami millayta rurana, waynayana, pusashpalla, apanakushpalla kawsana, wañuchina yuyiykuna lluqshin. Kimsapika rikuskanchikmi kanpak makikunata paskana kashkata. Kaywan kanikunchikmi achka kutin ñukanchik mana kacharishun ninchik makikunata wichkashkata charinchik charirakunchik ama hichunkapak nishpa. Ashtawanpish ñukanchikka makikunata paskashkatami charinakanchik. Chashnami ñukanchikka ashtawan allikunata ruytukushun. Chashnami ñukanchikka alli sirvikkuna kaytukunchik. Achkakuna manchashkamanta imapi chariranchik mana kacharishun ninchik y chaywan katikunchik. Chashnaka ñukanchikka mana alli sirvikkuna kanamanmi chayashun. Chashnaka ñukanchikka mana bendiciq qarikuna warmikuna kashunchu. Chaymanta ñukanchikka ashtawanpish ama manchashun imata hichunata. Imata chari kikinka hichunata manchakunki. San Juan capítulo 3 verso 27 manta 30 kama kayuita kun. Chasnanikpimi Juanka kashna kutichirka. Hawapacha Diosataq kukllapimi pipish ima ruranataka chaski tukun. Verso 28. Illu kankunallamantaqmi ñukaka mana Cristuchu kani, Dios kachaqpi payta ñawpashpa shamuqllami kani nishpa willarkani. Verso 29 nin. Novio llami noviapaq kusatajka. Noviowan apanakuqkunaka novio sumaqta rimaqta huchullamanta uyashpallami hatunta kushikun. Ñukapish chashnallataqmi paymantaka kushikuna nikushka shinataq kushikuni. Paymari tukuypi ashtawan riqsishka tukunataq kan. Ashtawanpish ñukaka washayana marikani nirkami. Kay kimsa ruraykunamantaka imatataq mayhantataq ashtawan runakanki. Punllantami ñukanchikka kaykunata rurashpa katinakanchik. Ñukanchik munayta paypaq makipi churanakanchik. Ñukanchik shunquta harkarinata yachanakanchik. Cuidanata yachanakanchik. Tukuymi shunqumanta lluqshin. Shinallatik ñukanchik makikunata paskashkata shina charinakanchik. Mana imapi ñukanchikka charirashpa shina kawsakunallachu kanchik. Chashnallami ñukanchikllawanti alli kawsaytukunchik. Shinallatik ñukanchik muyuntikpi kawsaqkunapaqpish allita ruqkuna, bendiciq qarikuna warmikuna kaynamun chayashun. Dios bendiciachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa qillqay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari shunqupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.